Sanibonani. Baba Nxamalala. Baba Msholozi. Hawu bafowethu, siyanxusa baba. Mfowethu, ngizothi mfowethu ngoba uyingane kimi. Mfoka Malema, Julius Malema. Niyabona bafowethu iqiniso selivelile. Selivelile baba Nxamalala, selivelile iqiniso mfowethu Mfoka Malema. Balivezile iqiniso bafowethu abafihlanga. Ukuze izwe lakithi likhululeke kudingeka nina nobabili nibe imbumba nihlangane eMzansi Afrika nihlangane nibe imbumba bafowethu. Njengoba lesiphukuphuku seDA sithi asifuni ukuthi ningene lapha eParliament ngoba siyabona ukuthi makungangena nina izwe lizokhululeka ngokwempela ngokweqiniso. Bafowethu ngeke basivimbe. Uma nina ningahlangana nina iEFF neMK bafowethu nifome iqembu elilodwa angeke basivimbe eParliament kungenwa ngevote akungenwa ngesibhamu. Angeke baze basivimbe bafowethu. Hlanganani nibe imbumba nibe into eyodwa. Sibulwise lobudlova lobu sibilwise lolunya silwise lobunja obenziwa lezi nja lezi zeDA. Dala siyikhuluma lento lena manje ubaba uRamaphosa akaboni ukuthi bamenza isiphukuphuku khona manje ufikele eAmerica bafike bamphosa kwebhasi bona oJohan Rupert behamba naso lesiphukuphuku seDA bafike bamphosa kwebhasi bahlekisa ngaye bamenza isiphukuphuku akakuboni yena lokho ngoba naye bamxhopha ngemali. So mina ngiyacela baba Nxamalala Msholozi baba ugedle ihlekisa Jacob Zuma nawe Silo Malema bafowethu ngiyacela ukuthi le video lena uma ingazifinyelele kini nisizwele thina siwuMzansi Afrika sizimisele ukuthi sibe nani sibe semva kwenu. Hlanganani bafowethu iyodwa indlela yokuketula labantu laba. Ngiyacela bafowethu ngiyacela zonke inhlangano zaseAfrika bafowethu azihlangane. Nani nina beDA eningabantu abamnyama vulana amehlo manje lesiphukuphuku lesi enisilandelayo enisivotelayo sesinitshengisile ukuthi asinifuni. Sikhulume 99 kuze umhlaba wonke ukuthi asinifuni ngoba nani ningabantu abamnyama noma ungaze usigqoka iskipa seDA ngeke uphenduke ube ibhunu ngeke uphenduke ube mhlophe. Bafowethu lalelani nina eningazi especially nina abantu abamnyama eningabalandeli beDA benazi yini ukuthi ubaba uSolomon Mahlangu walengiswa umuntu owakhipha isigwebo sokuthi akayolengiswa ubaba kaTony Luyoni lo owaqala iDA uyena owayeyijaji owakhipha isigwebo ukuthi ubaba uSolomon Mahlangu lo owayelwela inkululeko yethu thina abantu abamnyama ayolengiswa. Namhlanje nina enilandela iDA aniboni yini ukuthi nimthela ngohudo niyamkakela uthole uSolomon Mahlangu la elele khona nazo zonke ingqalabutho zomzabalazo ngabala ngingaqedi oLillian Ngoyi omama oLillian Ngoyi omama uWinnie Madikizela Mandela uNomzamo obaba uNelson Rholihlahla Mandela Oliver Tambo Walter Sisulu ngabala ngaqedi Matthew Goniwe Bram Fisher ngabala ngaqedi Ahmad Gatrida Elias Mtswaledi Oscar Mpeta Raymond Mhlaba Lokuzana Elias Mtswaledi Lokuzana Joe Mudise Peter Mkaba ngabala ngaqedi bafowethu abantu abalela lelizwe leli Helen Joseph subhanallah singaba singaqedi oThethi Mashinini Steve Biko bafowethu singaba singaqedi Robert Sobukwe Anthony Lembede Langalibalele Dube bafowethu ingqalabutho baba uMroka baba uXhuma bonke abantu abalwela lelizwe lakithi leli nina eseningabalandeli beDA namhlanje niyabakakela niyabanyela nibathela ngebhakede eligcwele amasimba nithi nina yonke lento lena ayifela ayinamsebenzi walutho thina sizonibetray sizonidayisa thina sizonikhaphela thina sizohamba nayo iDA le eyayicindezela izwe lakithi. Hayi bafowethu vukani emaqandeni. Hayi angipolitiki bafowethu bengisika nje elijikayo ngiyabonga.